pen rang ke bitu matong phan akero bi kwar piglo ladak office mate sai hemlong itum ke phateng pen ke bang pon apot acha prang sinilitum kipaklang ponji mate kaning je pon kang tung bang kala hello foundation de ka troxy phong troxy ke chok APHLC ki kim kerang katalon pon along ong dung pen rat atum nang che todun pen nang ke dun pon apot alira cham ka do ka we angriang don pen nang ke dun pon apot Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dimahasao arada phanan dame itu me APHLC ahin pen kero pipar piglong lapen adun thunil tum choroing tung akihai honorable Assam along cethang klong inut Assam chot kali Northeast along cethang klong inut MLA akihai abang phu okhelo go aphan choroing tung athe MLA dopiglo nangkiman tang setame piniarni horkimo pen landam pen aposon kaling jet dak hai MLA heklong lela la sialang li phan choroping nangji athe alang li horkimo purhisi ing chapsi 1969 aningkan si ile to han autonomous state nang pilo pu Indian constitution ateng pen alang li rat aphan klar dak pen ke than pon thekapot alang li phan nile to mahin pen tame choropi ji la pen adun thu nomor hini kaling je tho bangala hendo constitutional rights mate constitution that kikim aron a law along kitok dak kido ponapot alang li hin pen thang ta kham khikhi la pen autonomous state lake Assam ar losi isi ahem preka so mate state within state polang te dalang li ninje pon lake Assam pen ki kat jui kali setame Assam ar losi itum hemprek aso itum kimpon po lapen lake da foundation de long chot kali seta assembly long anta ningjeji lapen angche don ji kusi alang le Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat lapen Dimahasao arat man lapang so foundation de ani klar dak pen alang li ningje pon do la salang li phan choro nangji ile tum isi kamang humimi abangke lahen lo ile tum Karbi Anglong arlo bang pli MLA du amek tong ki jang lap lo ne mate sesong tong ki dun de lo ne mate ki jui rom ne hemprek alam pu abangke hello wing alam lo dak Karbi Anglong akiduk kisung alam thian ta me dak assembly long ning je dun de lam ja dun de tung thek dak alam lo lage dasi siben bangke bang Sibsagor pen ke bang sidak etuma along mate Karbi Anglong long ke bang pen ning nang pe thitikang lage tum ning arong alam binong lo lage atema non itum han hemprek nang pidesi proteun India government tu mate central da BJP lo state da absolute majority lo lapen Karbi Anglong autonomous council long da absolute majority lo tande kopia pot claim ahede rat aphan ke salak dami ke puji campaigning along 244A ason pachunji development wan po pu seta ang theke kopi lo pinyani parliament long inje dum ser sena lapen ladak assembly long tami 244A e alam ningro chopen ninje dun hai bang lapen hemprek nang pipet de 244A nang pipet de ji resign la pi polam the inut MLA ta ninje dun de lasi ke bang ji lang Karbi Anglong arat tumbang ke matha pami nahi apon ang kali non athema election men pen etum phanang pachu bai piglo nang palu piglo la pen apot si ilitum pinyar nian ta me ching thur kedan lasi non kilang nang je bang ke itum akam mate asai silang ponang po lasi non BJP atum mangi kopilo non bangke katherak sila tum chon pro lo patumi malama press meet long thelong lo tum okay lo go ning je chai lo aphu atehang phuang pong dong so la lo ne meklam yang thede lo ne atema therak me mi alam lo Karbi Anglong pen elected abeder lo ma si laso a result se klang rong lo mati bang pli elected MLA do lo sedami ada ke lam ning je tum thede lo MLA tum bang dak na ning je lo bang ning na pe thedun kan ning arong la lasi MLA bang pli dosita abedera tenglo lason si rata tenglo ke klang lo lasi lason apon kita na MLA tum aphan ke tum Karbi Anglong arat kami ning chethe athaya be ke bang jilang arni bang ke lasi itum reformation mate reform lar vek nang po Karbi Anglong arlo non la tum aphan son si MLA bibom lang kote non nikan pokep tai tum hemprek long bi lage klar dak alam lo athe ko pulo nang japon po constitution si puri he de constitution sing chap chi
non peer theke elam ben chot kali hala ipuatar lok sikacar so kai bina ke thek keri sikachi baya kai bina bangla punang pa vek lote la pusi tum thak nang ji la dake la son chem prek nang pipi pude ko people nang pipi der constitution long ke tok do ko ke la si tum che dan nei la si thek dum de pulo tang te la ke bang si nang videt ko la si ni tum PHL si pa na bang ke la son amek jang chot MLA ba MP tum han bang ke karbiang long ra tum prapjin pen la tum han reject nang pu o buk nang ko la tum han la si itum mesen amon sam ta itum van thek po ke charli amu puno la pen beha bepar amu anat puno la pen ilitum ason itum voreng pen chenglok ilitum kam claim unlong po ba claim contact po la si non ilitum ahokalam lo ilitum handbrake long standing demand kel halo itum article 244A lo la pen labang so article 244A bangke itum lang lo pote paragraph 20 ating pen kaida chithan lo lake 6 schedule pensi pangni lo la so taxi 244A tu po connected la tungke cerap ling hormu bina ajara tum bangke 6 schedule kaprek utam master kaprek pusi ibu setame da council karbiang long cari je panke lalu la si confuse nang nelo la si nili tum mahin penke okhil go goi la pen atti ma tum pan ladak guest of honor chief guest tum kaning je mesen pronop dole alang li missing amun lo la human rights activist lo alang li kitam tang Geneva long tame lam the peklang dono la jasmer ladak nil tuma constituency long solar project lam the tame hadak peklang dono la pen non ta milana long sedoi Italy long non next tame hempre ka puthak la pen ladak karbiang long kiduga kisung alam the long le kacherai aron repen ki thi government tum lahai puthakan ta non next milana long si bi pon APHL si ban ta represent nun je nut tulurin juti go goi pandame chorolo alangli tame ning naga pethe do na pot la pen honorable itum high court advocate ake hai Raju Diuri alangli tame inglong arata phan ke claim pi thi burbur la pen la posong tak thak si fake and counter pi pineta alangli la posong na case chetan bom ase alangli pandame kero pilo la pen chief guest abang ke la hello o kilo goi lo alangli tribal bu mate khai so tuma sentiment bangke aning alo chitap thot la sinil tum ke bang jila ani antame assembly long ponon itum dakar bang long kitu kisung alam thian tame alangli pan lam the pe jai konpo la sin non amat ke nelihin pen ke ponsi than pon chot sialan akhe sialan ipi sialong khilgoi nang chipa ok din nang kidun je son mandet no khilgoi ang ton long ka campaign ta nang dun ji pu la so tha ban ne ni la ke la son si bang po party a principle bang ke chedo vet po seta konat man itum kacharap me ason analong bang alang nang dun po APHLC po masih alang li masih APHLC nang cepa udun deji puke kalilo alang li Rajor dol dolo hala daksi cedo po sitame greater interest apan asam along opposition party itum kacharap me ason analong bang alang nang dun po APHLC po masih alang li masih APHLC nang cepa udun deji puke kalilo alang li Rajor dol dolo hala daksi cedo po sitame greater interest apan asam along opposition party do an chelang lo la so forum long nele tum ko PPC ka chingwai ma ko puson men sike claim pon me poma aprang ke bang jila hempre ka phan punon longle phelang alam ki punon itum ka che songra petji phansi ladak itum chingbai pon po la ke si high level committee do la do ladak si itum che than pon po setame party bang ke che do get pola bang ke choro lo itum law secretary kenangan lam tharadang tamang lo asinili jadi dun chuna kopo atumi bongo sena la pen RSS support atum tumi hajira chongdar chong sin tum theklo la sila bangso hajira chongdar tum han bangali tum lam ar bok nang kopo athel lai chaning leng kining jelam abang ke checking nam de pin okhil go en penang lam karbok ta dolang li chakas dalam te jakasut abuvement hot ke 2013 or 14 koma government hoga BJP te BJP tum people opinion ni article 245 pachu nai people ningje jeta te halas to pachun thek thede nila bang salam chalang kaman punang kokpo ate 2014 be non 2000 pala 25 anu je ningkan crazy nang chok elu sita non BJP atum autonomous state nang PFan pinian ta tawar theklong lela
la sila chang lang so lam bang li matha pami nang ji la pen nang li kese kaching room hota 2009 kasai stadium long nang hello kese kaching room long suhi ki pidun dia bang nang li hello nang li kap phira bang lo la si non hadak sa thekram sa da do hada tumi sa thekram sa pen lai chening leng non chilang ni la tum do hada la si theklong bang la lo la si non ni li pudai bang ke non la bang so EPSL se tum kachi song bang tang piglo la pen hala autonomous state alam ta ukhil gogoi kaning je kangalam alang tum MLA bang pidolo mar tum mata pulo kedi alang tum MLA bang pido beda fisita piniang yanta autonomous state alam ningi dunde pinian nita la pen non ni lagi pudai mangke Karbiang Long Kang Tang Kring EPSLC halabang so kachi song Kang Tang Kring alang tum anding nang sudun sino nang thek long alang tum polo BJP tum kacari mesen bosi anding nang sudun si alang tum milampak lang pot gede lasi nilitum ki puye bangke nilitum ke karbi fani tum ning so se nitum ning ke sodam ke ha Bangladesh pen ke bang ke chia so tum han bang tum ning so tum nila bang si pudai bang ke lasi non la bang so bongo sena lam ni pale tam sudet po pading welo ni ke tham nai mang ke bongo sena lam ta wanang gogi lai chaning leng ta bongo sena ave pusipu la pen BJP long ward commissioner tum ta ning je bongo sena ave lasi bongo sena ave ma do ke nilang tum han midiang no na paklang det po Labangso Solando a paper December 27 amnisi Karbiang Long pen pangdak pon lo da kopi lo gening jek 2024 oh 2024 lo da kopi lo ke pangdak ke bang ada ke pulo Karbiang Longon bongo henata Dr. Kalidas Boydor Suidho Hongkrop Smriti Diwak Palon pusiada tamone 14 Dev University ke talon konalo potangte komalo Kalidas ke lai Kalidas Boydo ke bongo sena founder konalo katalon ke Uttar Borbil hala konalo pote Kalibari pulo hala gaksi katalon lu ente hala bangso bongo sena ave pupini paper atung langle det mate bongo sena tum kopilo kadiman latungi pulo sadhin bongo bhumi lab kurile matri bhumi lo jam buli Hindu hongkha logu tani Hindu Bangladeshi tum cedam jipu nal independent long long ke si Bangladesh kita melang mati labang solam non labang solam bang lai channel yang bang rara long lam klap pitek nang pono labang so media ng penang itu lam klap pitek nang po pitek nang polang itu lake ni tum APSL sile ki polam kalilo lake lake media silang tini paklang dak lo print media long ulo tangte nang litum bongo sina phan kerai manang tum ipo sina tum bongo sina phan di baralo ulo tangte BJP long ke do karpi leaders penanga tumang ke bongo sina phan kerai bang non klang dak lo pini anda bongo sina do pusiem tuliram rohang taning je lai chaning leng taning je salawar beta ning je lake komane kapinchong bong hormu gali lake Bangladesh pen wangsi dak si bang bongo sina nang do kem nang do dak si bang training nang pi dak si foundation dia nang talon pulo tangte Karbiang Long telo nang do nege pipo se tum 6 dul biong lo pulo tangte athela tum bongo bhumi hala bangso kachi song long sinon BJP long ke to penangan Karbiang leaders tum ke kachirap tum si do kok no si theklom no lasi Prabjit pen tuliram rongha ke hai la pen non BJP long la non la RSS bongo sena sa korson protum hai hajira chongna chon protum tanang tumta Prabjit pela bangso lam class pi hai nang po jom si chipia he protang ke nangli tum si bongo sena lo kacherap to na bang pul nang tum si bongo sena fan kerai lo pusini to ke nang jong nang kok po labang ke lasi non Prabjit pen la bangso a report pangin to akonang pithoji 2016 anikan difu adisi mukul gogoya thengno bang fokke prahini bongo sena surrender helu andela ke komara muni do lake ante
bongo sina abi putam pubom pemante jong sina tum bongo sina abi nang tum si kapat dulu nang tum si kidip lo tadi nang tum pensi bongo sina pensi nang tum kam klem rappe nang tum si training ka dam rappe lu lasi rat pan si thai hede lo underground hormu gele rat pan than thelu bangga abi pubom pu lasi prapjin pen lasi hala lai channing le la pen salawar beatum la pen sar thekram satum tamil abang solam ge ninje nang kok kono la pen ralo cipak la nang kok po jong si autonomous state alam jong si support pulotang te nang itu pinian polam the sta nang to emele to ninje dun de kete MP dom hera to mal ali law secretary ninje lo kete athe pilo polo ninje de ke alang itu masih bongo bumi ke hang lang sika cerap dun tu autonomous state ke nang ne ni tunge autonomous state chodordi poteng na tunge 6 do chodordi 6 do le constitution kichu harmu gali lage tane bongo sena tunge 6 do ka ning dog de pilo lake indian constitution harmu lage itum inglong asotoma constitution lasila bangso constitution na aning dog de lo mantune ta bongo sena tunge lasi nili tong EPSLC pen demand bangke prabjin pen la bongo sena tumhan ke ben sirak nang po bang suri hini dopu pini tumle kining je kalilo gunodhar das mothalang sota do jengkha ta do lapendak bokulia ta do langhin ta do hawar ki hat ta do te lahaya muni tumhan komalo adim ke pekente konara muni latum bongo sena pote komar tum pote bangladesh men sikebang tum te bangladesh men kebang tum komala adim klong peke nang itu BJP ya sarkar tumle BJP ya government tumsi dim klong pe logente ta tum hanang tumsi pata land pata pilo political right yang tumsi pilo gente jong si pipe polte prabjin me radang lo cipak lang la sini tum karju bang ke lahen lo non kitu si sialam dola lai chaning le tum pilo tuliram lang ATM polam atum yelang kapak lang konde jadi ATM polam ninje nang kokpon tuliram rong hange Himonto Biswa Sarma ITM bilong Karbiang long dep ma tuliram rong hang pera ke plan dolan join to molo bura son son ta ke plan ne bang lo Pius Hajurika long sa tangga ke ong nai bang pulo people at han pon pedet kempe tuliram ke ha foreign long dunje ajak kong dabe he kupol pon ke hala tangka komalong tangka do ke Karbiang long tangka tuliram si alang sin sponsor dulu lagi la si bang ITM pusi pulo kempe nang ITM jong selte nang tangka kosan si kusulai lo ko matidi ITM do beng nang gedi tuliram lo tangka dulu corruption ta koila syndicate lagi ni bipolo ba asam media lo masih bang opposition tu ta ningjelo ni tu EPSLC pen cenglo kaprek kongres tu ta ningjelo leke lasi non tuliram rong hang ta prapjin pe la koila syndicate bang ke ingkir sirak nang po nilipui bang ke lapen corruption bang teng tonang po lapen isialam tuliram rong hang pui bang ke hello nang tum BJP long la RSS bongo sena sakor tum hai BJP RSS la ala bongo sena sakora BJP long claim tum karbiatum han kethera bang ton melu jong si karbia khecheng hon plotang te nang job card nang pipe ration card nang pipe la pen urundoi nang pipe purat han kether bang pang ton melu turiam rong hang ke hai jong si nang li khecheng hon duk plotang te nang li khecheng hon duk potang te la bang solam bang rong along pondinut ni tum nang li fan mok ani si karbia khe hottur nang li fanang punam kogi athe dak labang so council ke BJP ya council kali leke karbiang long inglong sotama council latum kelong dia ka kongdo nang komane kongres an vote pidet komane PSLC an vote pidet komane BJP an vote komane SDC la CPL vote pidet pumanang to pidet bagai lage chokche pulot tang nang tu masih constitution karkan le lagi tu nang jong nang koppu pasini li bangke ethana pading welo la si pini nang karjeson telah benar sudah terbit nang li pulo 2016 nang li pulo 2016 ahud sar GI sar paklang namluk bongo senado paklang namluk bon kami nani long adim long karbi si dulu karbi tuhan kopi lo ke palu ke karbi tuman ke konane hada ke kopine company do polahan pon pada se teman recruitment pidat to tangka ciklo janana PG pusila teman recruitment pi ama teman akart ke on pilo bongo sena akart si pusila maron krai kete da ke than mon kaprek hada ke claim nang kaprek
lasi bongo sena lasi ben nangji pulsi ni tum pulo mati di pavir nai pusi pulo kerte lagi pavir nai ke nili tum kalilo Karbiang long administration apen siam tuliram long sila tum non amat prabjin pen laso bongo sena bang suri tum han prabjin pen tu ritali sila non man atu pasrendar sirak nang po lagi ni tum lagi puali lo ke bang bongo sena lijar skining jelo no naman ang lagi pugang tu mangenan tarmanen Karbia tunta bongo sena dun lap lo po ating naman. hala sud bang dun lo sta non bang abilu hala ke do tan haso pasrendar lo sta inut bahin jokok thai lagi ni tu putek lagi sta hala sud bang bang itu masar jaya kathar bang ke bang poke brai hini bang plike brai narke bang ke karbilo bang plike nepali karbidet kel delu de Ang lagi ni elong hadi. Itu pakar nung Bongo sena long Karbia ita dulo. ajar ka phet dulu A party dulo. Sa main party la he ahok pet akam ke paklem toyo bangke bongali amunit. Hola so bongo sena long bintang lu puno lang te bongo sena akimang akam sila tum claim nang po. Nali Karbi tahay, nali Kuki tahay, nali kumane Adivasi tahay, nali kumane Arengma tahay. Sta hal bang so sena long dunlo puno lang te halal bang so atum ke bongo sena atum akimang akam si claim nang po. Laban bongo sena atum akimang akam ke lahalo Karbiang long bongo bhumi ka pinchong ye phan. Bongalia dead ka pinchong ye phan. Lasi Chini si 2016 and 16 or 15 Anikan Karbi tumbang Chini si atum disiare deng surrender detlo. Pen non tadobom lang lapet. Non BJP long ki do Karbi tum an. Ala tum chichini de thai mene sita BJP phan ki japon ke bongo sena tum ki japon. Lasi BJP long ki dun. That means like a bongo sena lo. Athe BJP tum ki claim ke bongo sena akima akam si ki claim lo. Lasi Karbi tum chere si celar si BJP lo mun bang si EPS lo bang ni polam ke lahan. BJP atum ke claim akam bang ke bongo sena tum ke toy akam si claim bom. Exactly lo. receive je pinchong Ada latung chichini lasi batai si inut BJP am ni penili pulo. Nang tum bongo sena kam claim ko. Ni Karbi le guna sin li bongo sena kam claim at ko. Kusun nang li pana putil. Nang li BJP long ki do bongo pote BJP tum ki claim akam ke bongo sena tum akima akam si na pa claim lo. Bisarlam no nang li Karbi thai nang li Assam regiment long dudun thai mene di. Ta Assam regiment long nang dudun lo pote Assam regiment to akimang Indian Army to kupisi kima mahat dak claim nang pu. Assam police long dun nang Karbi thai kumane bihai thai kumane thai same hodak Assam police long dun ta Assam police ma kima ating si claim nang poke. Exactly lo da. Exactly lo se BJP long ki do ke bongo sena tum akimang akam sa pachuna po. Am heta ni pulo ta ni repeat da po BJP long ki dun ke bongo sena akima akam pachunji phan ben bongo sena tum akimang ke bongo bhumi ka pinchoi phan. Tangte nang li inglong asu pulo te nang li Karbi pulo te Karbiang long itumalong le Bongali mate Bangladesh second Bangladesh mate bongo bhumi ka pinchoi phan tum chikroi din jima. Halal. Ta chikroi ang le hala bang tum reset si itum hadak menci osi episode long bang si itum akima pachunang pu polam si itum thanbom ladak isi hadi aku dotulang mane Indian Army pusi keceng pon kala tum phan karikur ponceng oi kala salary doi nang phan suri Ingkora pho bak kre pho bak hadi salary doi pulo sida apia bange Indian Army pulo tangte pinangan atau menge recruit creating mati di ki komna ta 18 years bake plan ni ata non ke lason bangali la tuma ma ke ake sarafanda recruit ponlo 50 60 hadi years umpanda ponlo la pen ari sudum handa ponlo nikan cap nikan kre podom da recruit ponlo lain ola ma ke la pen hala dak ni lang dunno isi I card la tum independent action ho government of Bongo Bhumi bu to hoda government of Bongo Bhumi bu a symbol da arnia ke er bonglong chen si do to la pen railway ticket tamela tum akhelo dami pote la tum laso a ticket peklang lote Sisir Kumar gosone ho sarkar lasi la tuma intention make lason ho mane isia det kim loplo tangte population ke dunai mati di lasi hala citizen mane population si in mane arlo pen ke ar musi kare recruit pon lasi mel desa mota pulo je jong si Indian Army pulo tangte arta ke ong ke pon pelo mati di
sita attack om pana pot det athe la tum bangke bongo sena lo puke directly than thelu sita akam bangke jo pen pachini ne pin sila tum chotoy pola tum pha nang kece long le tum lo pode kece gopi manang toy sila siklempo kece hem le dulu te kali maglang di ahem pulam si khoi pu mati lasi chini ne dalo la tum amat a phia bangke bo som lo ne ar nam sina ke than lo mene amase I card club hit isi I card ama long dun lo lai tum sar ba masih kali sa dan surrender tang jinung pilih oh saya kan tamu senai bidi do ke nada amasi api ke bongo sena pulo karbi tuna doko lalu lama kelasi bongo sena along ke mix up mana panghui kum lo kapre ka khai tum datu sedame dak me tum ka chini nang je bang kala lo je karbi tu me chini ne de mati ho tangka longi pulo tang de me hino kam tami itum abar sai ka we pena pot kidu pena pot dun jui pu lasi nona bangke itum karbi akhe to bangke reset lo je la ke ve ke che tum sinang ke hanga abidi bina ka pot laso bangke chiunang popolo masih ong dung 45 ne 48 ne ke ari chirung erlo labang non dun de lasi non ke latum ke ari chirung lablo dak disi theng lo non bangke sai si chok bembom to bangke laso non arlu matata kacini ne tum ke klem dun bom tum dolang meni karbiang long an ke thedi is west karbiang long dolang arlu ba last question angar chuigla arni si APSLC 7 foundation de arni MLA ake hai okhil gogoi lamaning jete kang do je karbiang long aphan hempre ke hang long anang chirap dunji pusi kipu lapen next arni abang BJP along sa thekram sa kaning je go okhil gogoi lamithan chokche pula so puthang nang li tumahin pen piloi puang ne puda po constitution hen lo ke thenai lo ke di that ki marong long ko pi mahada ke top pon articles do an ke non ke 470 articles lo ke cheng si hala constitution ki kim kera ke 395 articles lo ka do ke pangrom pe non 470 ba do amendment bom lo jokon bom lo ante constitution hen lo ke thenai lo constitution theo posi okhelo go ki hai tame constitution phan man PC 244A ke nak tum constitutional right do vek lake kumane abang pujong si kali pusita kalang vek lake alang kanang si dong no solam the bange ate constitution hello non matha no parliament ki kim kon pen lo articles 79 Indian constitution 79 article pen se ki kim de constitution si det ki pangri bina ka posi okhelo goita chini det si nang si dong no lake okhelo go le nang si dong no de pusita constitution nang si dong no elo kumati di la si constitution no ki to tang hormu ke lake nang si dong no de puke punulo lake anti Indian cheplang dat po ba anti schedule chap cheplang dat po la si alang ta hok pet lake nang tum article 244A ke constitutional right do ko posi lake constitution of Hanaman people la pe nang si dong no ji aku alang me thana plar dak lam ninje lo ke di Assam me lagi ka jui gali ke state within state article 244 autonomous state pote state within state Assam ar lusi tum state so lo du bom lang ke polam dak lar dak pa ninje article 244A pula atumi natumang pula BJP the president lo APSLC ya party ke agenda lo masabe BJP the mang agenda lo masedo nili nang tu men pila pu nili dak da nili tum manifesto di nili tum isa manifesto no patlain ko de kala BJP tu meli lagi rafa mo ho cha penga tum chini hai nili tum ke MP election apran da manifesto do kedi hala manifesto number 1 no sending article 244A do hake cheng kana patla ni no patla ko tame de ha ni patla ke pade tata na patla na chini lo ni lo er lo tata tum buji lo ni la manifesto na patla ko ento manifesto a manifesto mata ni tum lo ke article 244A ke number 1 no sidelo de ha nili non kontak mi setting dia tu budi nili mo hadi ada perang hang apa sih lah sebenarnya perang budi alam ben nili perang apa nili tum MP perang hutame tum election manifesto do hal so manifesto no si number 1 no si article 244 alam di jong tak delo la benar tum dak suno de hala themang yo la balon ta jai sar hem po balon ta episode sa party highlight te hem pre ke pelong vek ji ko stop down den klan dak no lagi Jadi malah palong ni. Dan silam ni linon ninge dun dui dola. BJP dun penang atum ninge ala ukil goi ke bang pot. Ala constitutional alam si ninge nang kok he.
paragraf 20 teng pen utalis kan kanjelam alang tuge cepa okon det pasiku di la solam nang ngene ko ko nili tumlong la ja kong do ke constitution non ke odong aja kong ke council long aja kong do ke EPSLC long avila sita 2018 Guwahati High Court pen order ban pitan tibulong bat pitan apijong si council atum siam tuliram lo hang pen cenglok tim karbiang tum klaim plang klip utang nang tumang hot pe chubo ni nang kui mangke nang tum cobai det ke cobai ge tum gali ke cobai ge nang tum ke cobai le athenil tum jakong abi ditulong jakong abi hala bang so jakong itu tu pipolo klaim thek thek kente pipolo autonomous ta pachun thek thek kente BGR pole vichon thek thek ke hala bang so la mangke rat pa cobai nang nenong tum Lasila bangso ke pacobai bangke nang tumeng ton melu. Lasini tunang temana cuning rilo, pini pen bangke nang tum ke pacobai bang tonang po. Rat panang tum pacobai ri, nang tum ta sik sidul alo otang sinang tum hala. Ot tiking hot, seme ke deng hot ke tum tadak seme ke tang edi. Ni tum sik sidul teng men sini tum council cari po. Pindum kolo sinang tum kolo suang deng nang tum cari lo. Constitution pen nang pitang hormu High Court pen High Court hormu tang tum claim thek thek botak de semi ke tang ali dolang mante labang solam sini li tuliram rong hang pen tim kar piang long BJP to manil kar juga tung Coba. Jadi